Okurugirira ahari Moses Atweire oli kansara ow'egomborora eya Chalsozi nagira ngu project egi emyaka 5 neza kumaraho sente ezikwingana $30,000 omu sente za dola kugira ngu ebase kuha kurungi. Ekiroto kinu ekituriyo nitutandika kya $3 za dola eziturikwetaaga kuraizinga mu myaka 5. $3 za dola eziturikwetaaga kurora plan hanu yaba functional, amaizi garoho, generator enkoto ziroho, amashanyarazi gabagaiziga kozi garoho. Omukyaro ekya Kyebambe Katoba omugombora ya Chalsozi abataka bagambire okuba twire nibabonabona na mnonga okuza kutunga obuhereza aha bakazi benda aho abingi babe nibahendera bagira omu bashaho ab'ekiraguju ekintu ekibenkiretera amagara gabo omwe obutahenderera kurungi. Abana mbatalibaniza tubonabona n'abana kira munito abakazi netukusinga muno kurulimi rw'abana okuba niyo kubonabona muno nera paka mwana wabo akubano ifaho hati nosanga kugenda hiwaro tusobora kubataho ngo tasokurubataho paka noteka mu transport bokubota ine nofuna obuzibu bw'amani. Omwana waitu kinemu yafanenda y'abana babiri habwe ensonga y'obutagira ngudu enjura kabegwire nyingi bari kwezi kwa 10 kutweta abantu kwija kutwara omuntu nibanga kurugirira abajenyi abatari bamwe na bamwe abahikira mukoro na mnonga Dorine Nyanjura guhagambire ahabizibu ebiriho mu district egi na mnonga ebyabakyara mbenyi nakwiza kumukwatiraho aliyo natombekera irwaro erigenda kuba niryamba abakazi ngo kumutumanyire abakazi 14 mu ihanga muno bafa bukiro wambagenda mu rwaro zari okwanora Chalsozi information ezitungero ndunanye mbere manyire ngo mwemembezi abakazi abandi bafa bamagenda mu rwaro zari. Oliche ya pasoni owakachikwa kakuru akari kukurira irwareri kandi ori district kansara Seregio Chomhendo nagira ngu obwa hati batwire batini irwariro nkonka irwareri ndija kubayambaho ahakwasa kwisi obuhereza abakazi bakorenge emitwaro 20 hamwe n'abana abakuzarwa buri mwaka muri Chenjojo hamwe na district zibaherire. Irwariro ndungu muno kandi kichoka cyitwe cya Western Uganda remo bijya kuyambe kichoka cyitwe kiyambe kichoka cya Chalsozi Town Council Chalsozi Gombora abantu abahayi abakugabwa mukora abantu abanyekisa bakafunda bono mbijya kujaga mu irwaro muno matungo kandi verezo burungu kandi nisima Reverend Moses abukora yagete kichuye kintu mu kichuye kamwe abukuba amarwaro garahara muno irwaro rihuanze ridi bikayiwa. Obwahati batandikireho ehururo eyo kugira ngo base kufuna sente ezirabayambe kwasa kumarira irwareri konka abantu abachenjojo na mnonga abansinde nibagira ngo irwareri n'ekintu kimwe ekibatwire barinzire okumara obwire buringwa. Gasha kwa Justin Nyakaisiki aha Bwatayari West. Chairman yateze mtwara 20 botu nimbasaba